masih di kampung hidup madam di kampung Paltas. Di kampung di Patas satu di Kecamatan Gunung Bintang Awai. Hidup madam di kampung di Desa Patas satu di kampung halaman nasib di kampung. Lagi hidup di kampung halaman nasib di hidup madam di kampung halaman. Di kampung Patas di hidup di kampung di Patas madam kali di Patas di desa kali di Sungayu di kampung halaman di desa Patas satu Sep Sungai Ayu di Patas satu di Kecamatan Gunung Bintang Awai. Di desa Patas satu di Kecamatan Gunung Bintang Awai di kampung halaman. Hidup madam di Patas di Barito Selatan di Buntok hingga di Buntok pada tanggal 1/7 April 2011.